MCA pa county ya Meru batongeretwe ni kamiti ya budget muthenya ruari ni bekite karoke mwingi na kari kenda kwariria mathabu ya county ya mwaka yo 2024-2025 kiri karoke kira kyo kari na ntuba kai muno bainge bonekanite kuwata mbaru mubango ya MCA yo siringi milioni 45 cio wondi ende MCA baruwa kiri karo na minister wa kigena bawete ni milioni 33 akigethiriete kiri wondi bakiriro nende ukaranthe ntuko ya Jumamosi na kwariria mantu ya na minister wa kigena nyuma ya kwariria ripoti ye muthenya yoruyo mwandiki wetu Anteto nethirite karanthe na kwithira kithiate lontubo na nethira tuthuranira ronoro utuko barwari muthenya jwanarua kamiti ya banjeti ya mbunge ya Meru nithirite kithithia ikaro kia mwingi ndene ya kamunde o mutindo jokangangi kiri kuthikira maugeja mwingi jigie banjeti estimate ya mwaka jwa 2024 gwita mwaka jwa 2025 ida yumite kiri thirikari ya Meru rwanyirwa kigina. The meaning of this budget, we are not supporting any development at the ward level to its maximum. Nyuma ya MCS ba kuthikira maugeja kari nande bakiaria baruga rojo nande MCS ba Meru bagatrima na korita maugejao. Members of the County Assembly of Meru, they will converge together ikenda na boba nenkanira maoni jao. MCS ba barikia gutrima na rojo ndiu muthenya jwa Jumamosi kamiti ya banjeti igatrima na bamwe babisa ba thirikari ya Meru kenda bakethira bagitarire jamwe jama mbataraja oritwe ni mwingi. On Saturday, the CEC will explain to us these figures you are asking, where are they going? Tuko hapa kwa ajili yenu kuhakikisha kuwa ndawa ndizo zinapatikana kwa wards, sio mandazi kwa ofisi zetu, si ni kweli? Kiuria kinene kira Mumeru aguchoria nikethira banjetire gakorokwe akigena kia milioni 45 wandi kana ni milioni 33 wandi. RMCA we Goji West Mbioki akiuga ontobobo kamuroba kerekere okorokia banjeti eje kere CFSP ira twakoroketie twekirite 45 million but ni atwikira contentious no to the governor issues with the control budget na kore issues ni twagire na committee ya negotiate na committee ya negotiate was in between the assembly. A few members of the assembly were picked, which I was also a member. Then some other 6 members from the executive, including the CC Finance, the Chief Officer Finance, and the technical team, and actually, we came to a tentative figure of that 3 million, but everyone. Still, the budget process is on. So we cannot authoritatively say what will be going to the county because still tunasikiza maoni bara to represent agi community na itukumembiwa kwenda barenda twithwa na budget ya 45 million in every ward. Kirirwanyi gima MCA ne bore tu Antona ukorokia kigena ya wakachibitari njero ni bambembele bekire kigena kya gutigera chibitari chonde ne chikorita nguge bwega na chibitari uchedera chire na rigitani bakongana wamana chedera chire na ndawa. Kuna 90 million ya waka more dispensaries, infrastructure, structures, itina mandaktari, itina ndawa cha kwana tutegomea structure hii itiambi na kio tuomba kuomba tokioria MCA vetu 90 milioni itiekero kwandika mandaktari nikendere ite kuruta ngwe chumba kuruta ngwe gikaro eke kya mwingi kira gitore na bainge bakari araba go shumeretia batare buru nande mwingi ne jirombi kaire karo tabibi bedere bage shumairia kenda bakari ta maugejao itu antu betu boyo go public participation turaini kenda buyi kwa manto na badu turenda otongeria boya na ketha ngabana no ate kumbo otongeria bo kungabani manture na uroke nyete boya mapema kidogo gikaro eke kinyemses baraba kugwata mbarunga
gavana wa Meru bamwe bawari MC wa Mitongo Evans Mawira Karia ni bagukariku bara batarita mauge jao na kinyeta garere turia kugeria kwarania na borethera de Keringaiga kuma Mutindo Jokangangi gicigo mbunge kia North nke report ratito cia weru ria kwarie to ni Mutugi Kare.